Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwe mwese mukunda kandi mukurikira The Mindfest TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 5 z'ukwa gatanu 2024. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Musanze inzu yagwiriye umubyeyi arapfa bitewe n'ibiza. Naho muri RDC turakubwira ko inyeshyamba za M23 zafashe utundi duce tubiri twegereye Kivu y'Amajyepfo. Hanze Afrika naho turakubwira ko Brazil imvura ikomeye yahitanye nibura abantu 56 abandi baburirwa irengero. Nanone kandi turakubwira ko Urusiya bwashyize perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky ku rutonde rw'abashakishwa. Na makuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwa nanjye Jean Harerimana. Murayikira gukora subscribe, share, like, comment kuri The Mindfest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Musanze inzu yagwiriye umubyeyi arapfa bitewe n'ibiza. Mu karere ka Musanze umurenge wa Remera akagari ka Kamisave haravugwa inkuru y'urupfu rwa Nikobamure Constance wagwiriwe n'inzu bitewe n'ibiza by'imvura yarayigwa. Ibi bikaba byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki 4 Gicurasi 2024. Aya makuru akaba yashimangiwe na gitifu umurenge wa Remera Barihuta Asiye wanavuze ko bahise batabara bakimara kubimenya. Ati nibyo koko twumvise inkuru y'akababaro mu murenge wa Remera akagari ka Kamisave mudugudu wa Rugari. Imvura yaguye mu ijoro ryakeye yatumye igitengu kigwira inzu y'umuryango wa Kuradusenge. N'umuryango warugizwe n'abantu 5 ariko umugabo we ntiyarahari kuko yari yagiye gupagasa i Kigali. Akomeza agira ati mu nzu harimo abantu 4 muri bo umwe niwe witabye Imana umubyeyi, ariko abandi 3 basigaye bahise bajyanwa kwa muganga kuko bakuwemo bakiri bazima. Kuri ubu turacyakurikirana amakuru yabo ndetse n'ibyaba byangirikiyemo. Gitifu yakomeje agira ati yaba ubuyobozi bw'umurenge wa Remera ndetse n'izindi nzego z'ubuyobozi zitandukanye twahise twihutira gutabara kugira ngo duhumurize uyu muryango ndetse n'abaturanyi bawo by'umwihariko abatuye umurenge wa Remera. Yakomeje avuga ko barimo kuganira n'abaturage kugira ngo barebe abagituye ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, abafite ubushobozi bakajya kwikodeshereza naho abatabufite bakabafasha kubona aho bacumbika. Tubibutse ko mu minsi itambutse mu karere ka Gakenke, Gahana, Mbibi na Kano naho ibiza byatwaye ubuzima bw'umuturage atembanywe n'imvura. Naho muri RDC reka twubwire ko inyeshyamba za M23 zafashe tundi duce tubiri twegereye Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikomeye hagati ya M23 na FARDC ifatanyije na Wazalendo kuri uyu wa gatandatu tariki 4 Gicurasi kuva mu gitondo muri grupoma ya Mupfunyishanga mu birometero 15 uvuye Bweramana muri teritwari ya Masisi yarangiye inyeshyamba za M23 zifashe duce twa Bitonga na Karungu. Amakuru yatangajwe na Kivu Morning Post yavuze ko mbere yo gufata ibyo bice imirwano yasatiraga Bweramana mu gihe abaturage ba Bitonga, Bishange, Kashenda na Bweramana bari mu gihirahiro batinya gusubiza kwa M23 ibisasu FARDC yayimenagaho mu gace ka Iminova. Abaturage ngo bahungiraga mu midugudu itandukanye muri Karehe cyangwa muri santere ya Minova, aho ngo abaturage nabo bari mu cyoba kubera intwaro ziremereye ziri kurasirwa hafi yabo. Nk'uko amakuru akomeza avuga, agace ka Bitonga M23 yigaruriye kuri uyu wa gatandatu kareba imijyi ya Minova muri Kivu y'Amajyepfo na Bweramana muri Masisi. Kwegera imbere kw'inyeshyamba muri kariya gace bizafasha kwihuta berekeza Karungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bitonga yongewe ku rutonde rw'ahantu M23 imaze kwigarurira harimo Ngugu, Bugeri, Kibabi, Murambi, Gasake, Ruziranaka, Rwangara, Rubaya yafashwe kwa gatanu n'ahandi. Naho hanze ya Afurika reka twubwire ko Brazil imvura ikomeye yahitanye nibura abantu 56 abandi barabura.
Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu ushize imvura nyinshi yaguye muri leta ya Rio Grande do Sul iri mu majyepfo ya Brazil yahitanye byibuze abantu 56 mu gihe abandi benshi bataraboneka. Ikigo gishinzwe umutekano w'abaturage cya Rio Grande do Sul cyatangaje ko abantu 74 bataraboneka kandi abarenga 69,000 bakaba bavuye mu byabo kubera inkubi y'umuyaga mu minsi yashize yibasiye hafi 2/3 by'imijyi 497 yo muri leta ihana imbibi na Uruguay ndetse na Argentine. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwavuze ko ubu burimo gukora iperereza ngo bumenye niba urupfu rw'abandi bantu barindwi bapfuye rufitanye isano n'umuyaga nyuma yo gutangaza ko hapfuye abantu barenga 55. Imyuzure yashenye imihanda n'ibiraro mu turere twinshi twa leta nk'uko iyi nkuru dukesha leta ikomeza ivuga. Umuyaga wanateje inkangu no gusenyuka kw'igice cy'urugomero ruto rw'amashanyarazi. Ubuyobozi bwavuze ko urugomero rwa kabiri mu mujyi wa Bento Consalve narwo rufite ibyago byo gusenyuka. Iparito Alegre, umurwa mukuru wa Rio Grande do Sul, amazi y'ikiyaga cya Guaiba yarenze inkombe yuzura mu mihanda. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Porto Alegre cyo kikaba cyahagaritse ingendo zose mu gihe kitazwi. Reka nanone tukubwire ko Uburusiya bwashyize perezida wa Ukraine ku rutonde rw'abashakishwa. Kuri uyu wa gatandatu ibiro ntaramakuru bya leta TASS byatangaje ko Uburusiya bwafunguye dosiye y'ishinjabyaha kuri perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky bumushyira ku rutonde rw'abashakishwa. TASS yatangaje ko ububiko shingiro bwa Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu Burusiya bugaragaza ko Zelensky ari ku rutonde rw'abashakishwa ariko nta yandi makuru arambuye. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine yavuze ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ubwo yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yagize iti turashaka kubibutsa ko mu buryo butandukanye n'itangazo ry'Uburusiya ridafite agaciro icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cyo guta muri yombi umunyagitugu w'Uburusiya Vladimir Putin ukekwaho ibyaha by'intambara ari ukuri kandi kigomba gushyirwa mu bikorwa mu bihugu 123. Yavuze ko itangazo ry'Uburusiya ari ikimenyetso cyerekana kwiheba kwa leta y'Uburusiya ndetse na propaganda idashobora gutekereza ku bundi buryo bwo gukurura abantu. Uburusiya bwasohoye impapuro zo guta muri yombi abanyapolitiki benshi bo muri Ukraine ndetse n'abandi banyapolitiki bo mu Burayi kuva intambara yatangira na Ukraine muri Gashyantare 2022. Muri Gashyantare polisi y'Uburusiya yakize minisitiri w'intebe wa Estonia Kaja Kallas, minisitiri w'umuco wa Lithuania ndetse n'abagize inteko nshingamategeko yahoze muri Latvia ku rutonde rw'abashakishwa kubera gusenya inzibutso zo mu gihe cy'Abasoviete. Uburusiya kandi bwasohoye impapuro zo guta muri yombi umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha wateguye umwaka ushize impapuro zo guta muri yombi Vladimir Putin kubera ibyaha by'intambara. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Unakira gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.